panak jay sentro, naglugan na ti jeep, hapang pasahero, na ibatangak man, hijay sango, nakadanak driver, agwapo. May ayo akman iti imbalikas na kalanglangak kanu ni Judian isim kuman ti nagpaiduma tan nagkamalayanak nga artista. Magusto akman daytoy a driver huray mangararchok pintas ko tinadayawen tilajak kayat nuwagi kambyo tamasagid na daytoy tumengko haniyakit din nga ilit na daytoy nga inak nagluganan tadyak manla hamalis yan ramay ti driver nu agidwan. Dandani kamin makadanon panagik kambyo hinamitin ipalalon uray lato makderdagiti barbon ko tatoy lupok meten tinay kambyo. Nakabatangap ti driver a sweet lover panagchansing nagket nadauwen di naklani respeton akas passenger kas ko pa'y ngarud tanataer. Magusto at manday to'y a driver huram mangararchok pintas ko tinadayawen tilajak kayat nuwagi kambyo tamasagid na daytoy tumengko haniyakit din nga ilet na daytoy nga inak nagluganan tadyak mala amalisiyan ramay ti driver nuagidwal ramay ti driver nuagidwal ramay ti driver nuagidwal ramay ti driver nuagidwal.